Amang teh ka dieu geuning tuh. Aduh. Aya nu amang. Aduh. Di mana ya monyet? Oh. Ninggal monyet madang. Oh. Monyetna kumaha monyetna? Badak. Oh. Nah, teu lain sana ka dieu monyetna. Anjing isi aku udah ngegel. Ngegel. Nah, monyetna ngegel kunaon nya? Geus paraban teh monyetna nya. Monyetna di paraban teh. Tadi ku simangna di paraban teh ngegel teh. Hah? Bang, soak. Gimana? Belan teh. Ah, marung teh ninggal monyet. Di mana di jalan? Ayuda, Oh. Auda, Yudi, Heeh. ke Bakawi udah. Ya. Tadi marung ninggal monyet tadi. Kumaha monyet teh kieu we kitu. Kieu we tah duit kitu. Lain. Dek, monyet kumaha ninggal monyet teh kieu wae. Kieu we tah duit kitu aja. Trokat-trokat. 1000. 1000. Naik monyet. Monyet nah sekalian gitu nya. Kieu we trokat-trokan gitu. Iya anjing ini nya. Kayak Pun cerita ngegel monyet teh ngegel. melotot. Oh melotot. Kumaha monyet teh melotot teh? Aya mah ada gitu udah nya. Kumaha monyet teh cilegon begitu melotot. Sahabat anu nonton teh loba. Kumaha? Monyet, Monyetnya kumaha monyetna? Bon. Bon ayang naon, Bon. Tadi ada urusan monyet video. Bukan teh mareng teh nonton, aya nonton mareng nih. Masih ada mareng atas. Hah? Masih atas tuh monyet. Bon, Kumaha? ngajarna pondok gelanya, Bon. Hah? Ngali. Kumaha cara pondok kumaha? Bon, Ya, gila. pondok dah. Bon, Kumaha jang? Mareng sedih ugun teh mareng. Sedih, sedih ugun teh. Yang gawe mirok tuh kama ada. Bon, Bon. Man. Walong ayayan. Di belah mana warung ayam teh? Hei. Monyet. Mana monyet tadi? Doger monyet. Bon, Hmm. Bon. Di mana ada doger monyet teh? Di jalan doger monyet. Sok atuh caritakeun di dieu, caritakeun. Kayaknya. Caritakeun. Bon. Monyetnya barang. Bon, Bon. Aya duit ya. Monyet. Ada duit ya. Oh, dia pasihan duit tadi monyetna. Caritakeun atuh di dieu doger monyet. Bon. Ala pasti pada muka monyetna dapat dar seperti 10 anjara inge. Bahaya cerita monyetna. Monyetna. Ai.
ya anak-anak. Oh, Doger monyet teh kumaha? Doger monyet teh marang tadi teh. oh ini monyet. Bon. Monyet datang. Ugeurek eueuh marang nya. Ada ngadalang di dieu nya. Hmm? Eueuh ya. Es.